Inut Sankardas pomenit apan araki hormu kecopen raiko masa kya tum kinep dunlong. Kardom pinyel ke news lam mai tan banjin nili theng tam tokbi non bir tang tan ben arjuponik thak. Lakaing ko rapo nilip MSC constituency ke parlo. Chukiala nilip press cup methanga sahemalong. Songja poke dan chetong pet pen thang thanga cheklo ni paing kor ner ke parni. Ada porphai ke pen ka chike mormilur ke kaipon. Pirthe sining ahem pu ka arnam henlo. Lapen pirthe mek pen ke theklong arnam ke epai penlo. Lapen Karbiang longa poke ru Samson sing tienlo. Kedam tanga ningkan surini rengkor Asia singkan pen nilip press cup amang bathek det pen. Chuning pen pininga singkanan phong nian perang ke atum chingrum pet pen. Karbiang long district council kawan pewek abang pukar di tang Samson sing tiapan cikimo asai deng ponlong pamelo. Labangso ka cikimo amai long nilip press cup amai pu Samson ing tiahin pensi. Ru Samson sing tiapan cikimo amilur ke kai pon japon linlo. Adon tu anotin pen milur ke kai pon rentisi nilip press cup abidisar. Advinson timong hen pensi Samson sing tiapan cikimo wek nengji Karbiang long ara tum anke. Khai dhora malam awe ru Samson sing ti jongsi. Lapuson Karbiang long apan cipaduk tekang ke puasonte. Pini arni Karbiang long district pu. Adimak long lapen amen ke doji ke Halloween alam lo. Lasi ru Samson sing tiapan ke pirthe kahache lapen arong kachawarni ke. Akar jongning karong jiapan. Anutin abang putin ta cikimo wek nangji pusi mailong ningji. Lapen adon tu nilip press cup amai pu Samson ing tiahin ben perangka thenu kaningji pon ke. Karbiang long ara datum ke ru Samson sing tiapan cikimo wek nangji momo awe. Isu pirthe sining ru retiganta anutin ta ru Samson sing tiapan ke. Chitengni kertang lo pusi ningji. Labang so mailong kachatong don nilip along ke the ke ding atum chetong don si. Ning ke pathe don lapen. Karcho Davidson beahin pen lamthe jaipon. Lapen sarthe be Advinson teron lapen kapre kaduka we nilip press cup songja po atum chetong pet pen. Ru Samson sing tia karjong sining hemreng me ke dodun long pa media pan. Mindi desian ing samri pen cikimo ponsi. Labang so mai measurement pachon ponlong pamelo. Chukiala pen Philip Tisoluti ki minus Karbiang long. Ilitum alang di Herman Midit isivet alang di Herman ilitum alang di Karjong sining hemreng be kedudulong jepan ilitum podai di ponduna itu mabu kita dan mungkin sampai ilitum next lockdown insam ru Samson sing iki itiarni kachike modam nilitum nilip press club hoipen isi bangke pini nilitum kopai kemi alang li Karbiang long Otomas Council pu pini ilitum chipudun long alang li kedam tang ilitum aphan Mikil Hills ekewan pipen na joksi pini ilitum Karbiang long Otomas Council pu chipudong long lasi nilitum nili press club hoi pen ke alang li ke claim kedam son ke nilitum claim tekte oi kisitame nilitum ninga klong pen alang li phan ke chikemo pen alang li Karjong sining hemreng me alang li ke dudun long ji aphan sipini nilitum alang li phan kasaw gata porsta me nilitum mena sai hemlong nilip press club sai hemlong nilip press club ke jatum pe nilitum alang li phan pini ingdeng troxy kebra pli alang li phan ke chikemo angdeng nilitum en pondo lasi pini nilitum nilip press club hoi pen labang so angdeng ke andam ke alang li phan ke chikomo pudet kali alang li phan alang li kengkam alang li keng bota teng sil tu ke pini Karbiang long arat at ke lason si litum claim dam nangji ipot ma pute alang li claim pipen pini litum stame nang li nili stame Karbi buji pudu long ka alang li job joinin da la si litum la ansu se jong si litum alang li keng bota teng alang li ki claim ke dam teng yong si litum Charlie dun da pute litum la ansu se si Karbiang long king tur da la si pini nili kipu dam kang tong gela han lo iltum Karbiang long Karbi lapen ona Karbi ke doan sitame Samson sing ti ru Samson sing ti alang li ki tiar ni ke chike modam ke iltum organization tum chot kali den ji political organization chot kali den ji lapen social organization chot kali den student organization chot kali den iltum ahem sipini ru Samson sing ti phan ke iltum alang li phan ke chike modam den ji lapen ansu si alang li Karjong ke jong wan ke joy wan ke long ji phan alang di phan ilitum partna mar dom pi poneng ji la pen la son tak taxi ilitum non ke dobom lang stame la ansu se Karbiang long piching tour ji phan bangke ilitum stame
alang li men pen il tum sta ne ken kam si jornang ji lai thini ni li pini ru Samsung sing ti kiti mate ingdeng troxike prapti kiti ke chikemo arni men pen ni la pan si je dam dan si ni lam thik tar par Kari Bianglong apu mode Samsung sing ti kado beda sini dong nasi Samsung sing ti pan ke ili tum kari bia kai tum ke chikimu vek nang ji nasi ni tum pini pen tuning pen tum pang seng long la pen peneng ani tum khong nian ki chok lo pini nasi kado bia kai tum tame kari bia kai itum dhorong la pen political amendment kali pin pen itum Samsung sing ti pan dong chikimu vek nang ji the itum apan district council lang awan pi vek abang pan la chetenge dar pulang te itum kai tum ta dai du kong ji lan han Nijang Karbi Anglong dongkam mokam rong supelong inut arta ningkaning kora trok songkordas pomunit arake hormuke chopen rai komasai kya tum kinep donlong Ubes Karbi Anglong dongkam mokam aithelong rai komasai kya tum rakke hormuke nep donlong songkordas arta lake ningkaning kora trok lapen apomen ke nitai das arong lake langsudo rong pierong pusi birta long don hormu lake 1/5 container 2/2 serin mate ingprim lapen ke laso arake hormu alin ke 3.870 gram lapen ke 1 packet ganja siari deng longpon লগতে কোনো কোনোবা আছে নেকি অকলে কিমান হ'ব আজি ৰাতিপুৱা ডংকা হামৰেন ৰোডত এজন মানুহ টাটা এণ্ট্ৰা গাড়ীত বহি আছিলে তেওঁক আমি আমাৰ পাৰ্টিৰ ছাছপেক্টেড হৈছিলে তেওঁক আমি বডি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ পৰা আমি 5টা আমি কণ্টেইনাৰ পাওঁ তাৰে ভিতৰত 3টা আমি ফুল কণ্টেইনাৰ পাওঁ তাৰে 2টা এমটি আছিলে আৰু 2টা ব্লেংক চিৰিঞ্জ পাওঁ আৰু আমি ৱেট কৰি গম পোৱা গ'ল যে উইথ কণ্টেইনাৰৰ সৈতে ৱেট কৰা গম পাওঁ যে আমি 3.78 গ্ৰামছ আমি পাওঁ আৰু তেওঁৰ নাম পিছত সোধপোছ কৰা তেওঁৰ নাম শংকৰ দাস বুলি আমি জানিব পাৰোঁ কিমান মূল্যৰ বস্তু হ'ব Pinya berta ke langsung kang tampon iglo dombe tham mi korang tu